eka moja jamani, iko road kabisa, eka moja ndani ya fence hii hapa, eka moja. Hizo nyumba zote frame ziko ndani, barabara service road hii hapa, iko ndani ya fence, eka moja, hii yote yako ndani ya fence. Hapa anajieleza kabisa, kuja unatoka huku ndio service road. Hizo frame zote hizo ziko ndani ya eneo. Frame zote hizo ziko ndani ya eneo. Kwa hiyo kama zinavyoonekana ndio na fence iko ndani ya eka moja, inagusa service road kabisa. Hili hapo tunalipita hapo. Kwa hiyo sasa ukija huko unapandisha juu hapa. Hii ndio service road yote.